Jingplie Iaka Lympung Ialehkai 6th Meghalaya Games Arhajar Arpusan, hynnin ka janmiet jong ka arpuai tarik Kyllalyngkot Arhajar Arpusan, do Myntri Rangbah ke sorkar Jylla Conrad Sangma, ryngkat jingdonlang symbud Myntri Rangbah kynthup ubah Sñiawbhalang Dhar ubah Prestone Tynsong, kumjuru Myntri Ketenat Sports and Youth Affairs Shakliar Warjri, nalor kiwepat Myntri MLA kynthup kong Ampareen Lyngdoh Commingone Ymbon Kyrmen Shylla Lahkmen Rymbui Wailadmiki Shylla Nujorki Sungoh kong Santa Mary Shylla Kyllalyngkot ka Shongshit ipu iping hamadan Wahiajer Multi Sports Complex West Jaiñtia Hills District. Myntri Rangbah habakran ulai kublai Meghalaya Day ya baru kipat ke Jylla da ka baong haka jingdap sanpulai senam ke Jylla ukuman bandon bentah haka ni kesengi sedang ya ka Meghalaya Games da ka ai kublai yo Myntri Ketenat Sports Ketenat sorkar Conmingone Ialehkai balaya treshitom penlong ya ka ni ka Lympung kumbala sakhi haka ni kesengi uong ru baki samla ke Jylla dan kam ban lej na kawe ke Jaka shakawai pan ban kentiu ki district da ka penlong kum ka ni ka Lympung shakiwai ru ki district nalor bakum kani ka Lympung kay rapan penbha penmiat ki Jaka hajawai kiwei ki benta ka district kalong ru ban pelut pisa na ka benta ki samla ki badai kalawai jong ka Jylla u Conrad ulakan turu nong benta bakin ya buram mar keliang ban ya tip keliang ru ka ketien ka thelit tip ka rukom ki jat benriu badan haka Jylla. Shakliar Warjri, ternyata bidang di secisi yang hebat. Republic of Uzbekistan. Itu dong ya bahaya emang. Ladies and gentlemen, we would also like to felicitate our Minister.
Dem của em bộ yang kedingkum. The flag bearer is Miss Lusty Maniati. But coming up next is an ensemble of mass music. It is a visual delight that will come to you shortly in a few moments from now. Great, beautiful, enjoyable programs. 1 and 2 and 3 are the most beautiful ones coming your way. Fireworks as well as the DJ performance. We hope that you all will enjoy.